Anya laki din! Magando na waya ka inton bigat ana. Ha? Hapay auntie, adda ka di ipaaramid yu? Umay ka man iji balay tatulungan na agdalos. Tangdanan ka. Ha? Inton umay alawas nga minan ti panagawid ni Lucio nga anak ko magapu iji Canada. Ah, kasta ka di auntie, ketwen awan matpapanak inton bigat auntie. Naimbaglaan nga tanaira na nga awan papanam. Uray saan kan nga agbalon iti pangaldaw mo. Ijay tanton amangan. Oh, sige auntie, umayak inton bigat. Ay wen gayam, anya nga orasak nga umay, auntie. Uray alas 8 masapsapat naman tapno ado ti maaramid ta. Tano saan amalpas iti agmalam, umay ka manan iti kabigatan na. Wen auntie. Di ka madanagan, taitad ko ti husto at tangdan mo. Oy, Ana, papanam. Di taman mari, ayan ni auntie Monang. Anya nga iti mapanmaramidan ni Jay. Agdalos kami kano ijay balayda. Sumampet met gayam ni Lucio nga anak na, inton umay alawas. Ah, kasta? Sika lang tinayaban na Dinakman na inraman mo. Si kakit dimot, amangan na pang may isang tao lang ti maaramid. Ibagam nga rudgan ko ta inton sumangpot ni Lucio nga anak na, ayaban naktumot ano agpapaskan. Anya? Ay, sakit lakit itinakam ko no saan nak ngayaban. Saan mo alipatan nga ibaga ayaban nakto, tay kan nakto man mat iti sukulit. Alawen, ibagak miling, anya laki din. Ay, Mare, aday bagak Anya manan? Sumangpot magayam ni Lucio nga anak ng timonang ito no may alawas. Ha? Kat nasayata no kasta. Manumot na atawan na ijay Canada. Nakaamwamot nga agawid din to umay nga lawas. Imbaga ni Ana idi kalman. Nasabat ko ngamin. Mapan ka no iji balayda ang timonang ta inayaban na nga agdalos iji balayda. Kasta ka di? Mayat taiso ka pa'y apakitang danan ni Ana. Day mat nga ang timonang. Di pa'y lasyak ti inayaban na mat. Naimbag kini Ana at ada ti daduma apagin kaman na. Syak ti awan. Si kakit dimot, bayamon ano ni Ana ti kayat na. No ado siguro ti iparamid na, inayaban da kamot. Sa bagay mat kit di Uray sa anak nga inayaban, basta ayaban nakton inton sumangpot ti anak na. Sigurado agpapaskanda, adun tumanan ti makan nga ipasango da. Ay sigurado day ta, dayjay tulatan ti urayong mare. Bayam anya Ana ti tangdanan da nga agdalos ijay balay da ita. Ay na, ad-ada apimmintas ka Lucio anak ko. Ni nanang mat. Kasangsangpot ko pa'y langam jak kayat day ta Lucio nga awag yo kanyak Lucia. Wan man laangan, Lucia no Lucia. Kat kumusta nga iti biyahe anak ko? Makabannog nanang. Naawan amin abannog ko, hindi nakita kayo kinitatang. Malagi na nakangarodan. Adain luto mi kinitatang mo apag sasangwan tayo inton madamdama. Tinola nanang? Katuan ata isumutim pa kaunay-unay mo alutwag asang putam. Hay na! Saan ako na ginanananang? Mangantay ki din tanay. Kaya't kunti umigop iti sabaw. Anya? Malangaraw. Umay kan ije kusina anak ko. Mangantayon. Amangando adawaya nila kay mo inton bigat Jema. Ha? Taapay ante. Nawaya taawan mo trabaho na ita. Kasta ka de. Pakibagaman nga rod kan kwa na tao may ije balay. Isuman lang ti mangisit up iti video okay mausar inton Sabadaw. Ay katuwa na ante. Ibagak ton inton malam. Adda lang amin napanan na ita. Ay na, daimbag lang tanawaya. Saan nyo aliplipatan ti umay ije balay inton Sabadoan? Ado ti sagana ni Lucio amakan. Kasta ka di auntie? Umay kami aggidan kami tukin ni Ana. Aywan, taimbagak mo kan kwa na nga umay inton Sabado. Agyaman iti awis yo auntie. Umay nilakay ko inton bigat.
Inawis na ka. Inawis na pa ni Ana. Uray ni Sandra. Ngumsyak. Pulos. Si kakit di mat. Uray saan na ka nga inawis akot tayo. Makapapan mo't asaan ang naawis. Ang mga masarot lang ni Auntie Mona asumang at ang mapan ijay balayo. Iso asaan na mapanin bagakin ka. Intayo kit di Ay, mabainak man. Dakilatan. Si Kaa talaga. Intayo tagkakanta tayo man. Adda yung pa-sit up ni Auntie Mona ang kinilakay ko apagkantaan. Anya? Napalabas ko pa itay nga adda intulod da. Dua alitsyon ko naman. Oo na yan. No inawis na kumamat na dya bakit? Mayatak kumamat amapan. Ha? Mala, dakilatan. Sanak mo umay. Saan ko pagtatakunan ti papaskanda? Anya lakit din. I can't remember when we walked together. Ay, unay matdagitan nakarubay Rabiin yung di dapay na sumartang nga kakanta. O mare, si kamat gayam anya pagungungtam. May sakamat. Apay tulong ka? Saan mo ang mga kinagpigsa pa nagkakanta dakot rabiin? Anya? Inrugida pa itay bigat. Gusto ko mamutin at rabiin. Unay kan mare, nasa papay met. Kat may sa maawatam ko mametan taitala ang met, saan met ka kanayon? Nita, iso dapat di kanunungam. Saan mat akasta, ngam itala ang mat na nagpa-set up da iti pagkantaan ta sing mangpot nga rod ni Lucio. Agaragsak damit kas jay. Ay saan? Saan na nasaya? Di kas nangaramid na. So this oras, huston. Di dapat nga pakaturog dagiti salip. Anya? Di ka man bagan ida. Kano saan dapay lang ang sartong talagang awagak ni Kapitan. What? Without love, every day I start out, then I cry my heart out. Lonely is a man without love. Oh, Mileg. Nagsapa ka mutay. Anyat parikot. Imayak Kapitan, tada tinapatid nga ibagak. Parikot ko ti karuba mi. Ha? Asino akarubayaw? Dayjay man nga da anak na kasangsangpot na nagapok Canada. Kunamblanok ko kwada ti lobong. Anya? Agasa man, gapula ang takasangsangpot ti anak ta impaturay dati nagkankanta iti nagpatpatnag. Aging gaita nabigatan at dapay lang music da. Kasta ka day? Umay ka Kapitan, mapantay di balay data makitam ti bagbagak. Ay, nagsapa ka mutay. Sa anak pa yan nagkapay, Mileg. Apo, madamdamakan tong nagkape Kapitan. Unam ti reklamok no di mo kahit nga iraman ka. Anya? Oh, Kapitan, da kayo matgayam. Naimbaga bigat yaw, manang munang. Kastabot ka da kayo. Agasa man ta nagpatpat ti video okyo. Kunamlano ko kwayo ti lobong, apay bagyo. Anya? Ay na, nasaya tay may kayo, Kapitan. Saan mo to na nasangon ni nanang tinapan ni barangay hall idi kalman, ta inawis na kayo kuma. Sana balay, tay mayak ita. Kadwak pa'y ni Mileg. Umay kayo ije uneg, Kapitan. Ado pa'y nabati aletsyon kan agduduma amakan. Tamangirwarak intun madamdama iti chocolate nging gapok ije Canada. Para kada kayo amin na ijay. Alaman nga rod Lucio, apag iso mabisina. Sa anak anang rabi ikan namigat. Ania? Ay na, agyamanak iti dua pinggan alitsyon nga intad mo kanyak Lucio. Nako, Lucia, ko naman kanyak miling. Diyak kaya ti Lucio nga awag mo kanyak Si kakit dimot, alaman laangan, Lucia no Lucia. Oh, adoy, malaksid iti lechon, kas kadaan niya pa di tamakan, kung chocolate nga intad ko, ikan ka pa iti sabon, shampoo kan lotion. Ha? Kukwak amin daytoy? Wan, itad ko kan. No, di kalman kabay ko mga imay, di naragsak tay ko maamin. Sana kasta, nga da kagaya medyo balay yung makaungungot ka da kami. Kwa. Sa ita, napankakin ni Kapitan na nagreklamo. Anya laki din miling. No imay ka kumalata dito balay.
Inununam tumot ngamin na ita. Ay, nako. Kun naklang dayjay, si kakit di mo. Malagawid kan tanay. Imunapay na nagawid ni Kapitan ng sika. Ingkakot ipakan kadagiti anak mo na italetsyon. Ang mga no saan dapay anangan. Unay kat day jayan amiling. Dagalas at talaga ti ugali dayjay babae. Agasam man, nagsapa na panidyan ni Kapitan tapno ireklamo na ti panagkankanta tayo kano idi rabi eh. Nasakit lang tinakam na nanang. Gaputasan ang naawis nga umay. Hay, apo. Saan kun nga inawis ni Miling tamok ngamin ti ugali na. Amin apasken apapanan na, ada may bagbaga na. Ha? Kalpasan ti panangan, ibaga na asaan kano anai mas ti panaglutluto ti makan, wano anya pa dita ti madildilaw na. Nagbaliw man lang aron ti rupa na, idiinyawat ko kankuan na ti dua pinggan aletsyon. Katuan, dilata nga umay diti balay nga umay dumawat iti makan ta ikan met. Saan nakasya nasken pay amapankin ni Kapitan ti awanan bain a babae. Nagsakit tinakam na, gaputasan ang naawis, isuwa nagreklamo. Ngayon di naikan iti makan, chocolate, kaskada sabon, shampoo kan lotion, ay nasiming pot ti danga. Saan na nga intulot ti reklamo na? Ay talaga nagalas ti ugali na. Makabwisit ka ugali ti kaaroba. Anya lakit de. Po, una yun miling. Siguro no syakti si ka na ba inanak iti kastaunay ka po iti inaramid mo. Anya? Agasam manday ta nga aramid mo. Napan kapay kin ni Kapitan tapno ireklamom ida. Ngam idi inikan na katilitsyon, chocolate kan sabon, shampoo kan lotion, nagbaliw adagos ti panunot mo. Si kakit di mo't mare. Kasta talaga ti biyag? Ibagbagada gamin nga umay ka ijay, ado sa umasaan da ka nga inawis. Bayangon mare tanalpason. Wen ang nakababain ka, naimbag kumamot no saan ka anapan nagreklamo kin ni Kapitan. Sana na maulit tayo mare. Ay rumbang laeng, nakababain ka kunak manen, di ka lang makipagragsak iti panagawid ni Lucio. Day tapay la ang reklamom ti pinanunot mo, anya lakit din. Ay, naibaglakit din na pinadawatan na kiti sabon, shampoo kan lotion. Adda mausar ko mare. Ne, da kayo matgayam antimonang. Wan, siyak nga raw. Nasayata nagrana tayo. Pasensya kay latan iti naaramid ko kada kayo idinapan alawas Ani apasensya ngayon kay bagbagamat. Nukas jay, umay ka lata iti balay, adumawat iti makan, no makan lang ti parikot mo, taikan kamat-kat. Ha? Saan kumaakasta anasken pay amapan ka kin ni Kapitan tapno konkondek nagreklamo ka? Ay, anya laki din. Anti, kan baysa, saan apod no, tindanon mo kin ni Kapitan ang nagpatpat nagtibidyo okay di balay. Naidap mo iti alas 10 ti rabia. Nag-music kami lang iti kabigatan na, ngam saan mo't anapigsa. O, naikan miling, pasensya kayo talaga anti, sana na maulit. Ay, rumbang lang, saan ada kami tinakababae, no dekat sika. Maawatam. Si kamot milaing, no umay ka agidarom kanyak, siguradwag mapudnaw ti bagbagama. Kapitan, Tapno ang mom, siyak ti mababain kanimanang munang idinapantay ibalayda. San mo't gaya mapudno ti indanon mo kanyak, ang nagpatpatnag ti panagkakantada. ha? Sika lang mo't ti magibagbaga. Kinmay sa, amin kayaw nga kakaruba iyay abanda. Sika lang tinagreklamo iti kasta. Kapitan? Ay, sakit lang tinakim mo na ita. Kaputasan da ka nga inaways. Idinyawat na king katinted da alitsaon, kas kadaan niya nita. Nagbaliw mga raw ti ekspresyon ti rupam. Ay, salbag ka. Saan na maulit, Kapitan? Promise. Ay, rumbaglag. Makababain ti kasta nga ramid mo. No adda paskain, makipagragsak ka. Sa nakasta nga agsapol ka iti pagidarumam kanakwada. Maawata, milay. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo.
Anya laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.